Aripwere wechidika kufara mangwanani ano. Ukhona yini omutsha othokozayo ngalikuseni? Aimbowedzera mbere tinzwe pamberi paMwari. Memeza Glory umkhosi be the name of Jesus. You can do better than that. Glory be the name of Jesus. We honor you, Lord. We praise your name, Lord. Siyakudumisa. Ngoroba high five aripejwe newe Ushaye uhlala pasi. u-Hi5 oseduzane lawe uhlala phansi. Ngagara pasi. Singathola izindawo zokuhlala. Ndinoda kutenda mangwanani ano. Sithanda ukubonga ngale ikuseni. Nemukana watapuwa na Mwari. Ngethuba esiliphiwe nguNkulunkulu. Tisangane achiramba achitiropafadza. Ukuthi sihlangane eyala esibusisa. Libatsirei kugamuchira usachigaro wanga wasati wakwaziswa. Lisincedise sibingelele umgcinisihlalo ade angakabingelelwa. Umfundisi Zimuto kubva kuMashonaland Central. Umfundisi Zimuto evela eMashonaland Tingoba Central. tanzama wako tifari muranda wa Mwari. Sibambanisa izandla sithokozele inceku yenkosi. Vanga vachititungamirira service ino. Akade besikhokhelela kule inkonzo. Atina kuungana tilitoga mangwanani ano. Asibuthananga sisodwa ngale ikuseni. Bishop na mai wekereke yedu vari pano. Bishop ubaba lo mama waleli bandla ulapha. Our only president. Umongameli wethu. Vari pera vanofarira baba na mai. Bakhona yini abathokozela ubaba lo mama? Mutungamiri wekereke yedu. Umongameli webandla lethu. Apostolic Faith Mission of Zimbabwe. Apostolic Faith Mission of Zimbabwe. Youth ndibatsire tingofarira baba na mai mangwanani ano. Abatha lisincedise sijabulele baba. Siyabonga baba. Nokutipa mkana. Ngokusipha ithuba. Deputy President baba na mai chinyemba overseer wedu. Sekeli kamongameli uDeputy. Ndibatsire tingofarira bakuru wedu. Lisincedise sibayamukela abakhokheli bethu. Dr. Nira na mai. Udokotela uNira ndawonye lo mama. Our father kuBulawayo North Province. Ubaba wethu eBulawayo North Province. We are Secretary General wedu. Engunobhala Ndibatsire tingofarira baba na mai vatungamiriri vedu. Lisincedise siyamukele Vari abakhokheli vapitire zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kuhle. Our senior elder. Usenior elder wethu. Our national administrator. National administrator. Elder Sebata na mai. Elder Sebata lo mama. Ndinoda kukukudzai ndisati ndashumira. Sifuna ukulihlonipha silinanzelele singakachuma. Reverend Chitsware na mai. Reverend Chitsware lo mama. Youth leader wedu. Youth leader wethu. Afmos. iAfmos. Tingofarira mutungamiri wedu kune vechidiki nai. Sijabulele umkhokheli wethu Ndokufarira njengababa. youth leader wedu. Sithokozele uyouth leader wethu. Pamwechete mfundisi Denga na mai secretary wedu. Ndawonye umfundisi Denga lo mama. Baba Muza. Ubaba Umuza. Treasurer wedu tinokufarirai. Treasurer wethu siyalithokozela. Vatungamiriri vose. Abakhokheli bonke. Ndinoda kukukudzai. Sifuna ukulihlonipha. Tambokhudziwa. Sike sananzelelwa. Service yamangwanani. Kunkonzo yekuseni. Asivakuru ndaona kuti handingangopfuuri. Abakhokheli sithe singeke sidlule. Ndisina kuremekedza vana baba nana mai. Singahloniphanga obaba labo mama. Tine timu yatakapuwa pano. Silendikimba esayiphiwa lapha. Yemusangano uno. Yalo umhlangano. Inoti possessing your territory. Ethi yona possessing your territory. But chingotifarira iningofarira vo. Lisivumele sijabulele. Amai mfundisi Msariri. Uma imfundisi Msariri. Iyamayaka tinakira zvese panyama nepamweya naye. Isihlobo yesihle enyameni lokukamoya. We are co-workers Bangabasebenzi in the vineyard of the Lord. ndawonye ensimini yenkosi. Toda kuremekedzai. Sifuna ukulihlonipha. Ande kushokora Mwari mangwanani ano. Siyeni elizwini likaNkulunkulu ngalikuseni. Joshua chapter number 21. Joshua chapter number 21. Verse number 43. Verse number 43. Kune vanetsika yokunyora. Kulalabo abalomkhubo wokubhala. Ibva imanyora aya tichaverenga zvakare. Libhalelawa sizayifunda njalo. Achatitsigira kuburitsa nyaya yedu. Izasincedisa
khipha udaba lwethu sezvatakaipiwa iri pana Joshua chapter number 21 njengokuyiphiwa esakwenzayo ikuJoshua chapter number verse 21 number 43. verse number 43. Joshua 21 verse number 43. Joshua 21 verse number 43. Todzoka kumashure bijani. Bese sibuyela ngemva kancinyane. Joshua 14 verse number 12. Joshua 14 verse number 12. Joshua 12 verse number 12. Joshua 14 12. Joshua 14 12. Hebrews 11 Hebrews 11 verse number 10, verse number 10, 15 15 and 16. lo 16. Lakuti tizopedzisana 1 Kings 18 First Kings 18 verse number 36, verse number 36, 38 and 41. 38 and 41. Amwe tinenge tichitsanangura tichifamba Amanye sizokube sichasisa sihamba kuseva time yedu pakuverenga. ukusibamba isikhathi sethu sifunda. Regai anotiverengera ativerengere. Ofundayo asifundele. Joshua chapter 21 verse number 43. Saizozo Jehova akapa vaIsraeri nyika yose yakanga apika kuti achapa madzibaba avo ikava yavo vakagaramo. 14 Joshua verse number 12. Joshua chapter 14 verse number 12. Naizozo zino chindipa nyika iyi yamakomo yakarebwa naJehova musi iwoyo, nokuti nomusi iwoyo wakanzwa iwe kuti vaAnaki vakanga varimo namaguta makuru ana masingo. Zvino Jehovha uchava neni ndikakona kuvadzinga sezvakataurwa naJehovha. Hebrews 11, 10, 15 and 16. Verse 10, 15 and 16. Hebrews chapter 11 verse number 10. Nokuti wakanga achitarira guta rineneyo, Mwari ari mizhano muvaki waro. Verse number 15. 15 and 16. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yakudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aitwe Mwari wavo, nokuti wakavagadzirira guta. Tinotenda page signer 1 Kings 18. 1 Kings 18 verse 36. Verse 36, 38 to 41. Mobva magara pasi. Madzimambo okutanga chapter 18 verse number 36. Nenguva yokubayira chibayiro chamadekwana, muprofita Eliya akaswedera akati, imi Jehovha Mwari waAbhurahama nowaIsaka nowaIsraeri, ngakuzikanwe nhasi kuti ndimi Mwari pakati paIsraeri. Vuya kuti ini ndiri muranda wenyu, vuya kuti ndakaita izvi zvose ndarayirwa nemi. Verse number 38 to 41. Ipapo moto waJehovha wakaburuka ukapedza chipiriso chinopiswa nehuni namabwe neguruva, ukananzva mvura yakanga iri mugoronga. Eliya akati kuna
longedzai mudye munwe nokuti kuno kuunga kwemvura zhinji. Tinotenda ngatiomberere maoko. Siyabonga sibaqakezele nini izandla. Hayi mboita murune muridzo. Chayumbulululo khwelo. Ndinoremekedza vashumiri vakashumira. Siyahlonipha abachumayeli abachumayelayo. Mfundisi Chimbwanda neZiromaneru. Umfundisi Chimhanda izolo ntambama. Mfundisi Moyo nasi mangwanani. Umfundisi Moyo namhlanje kuseni. Ndinoda kutenda nebasa ravakabata. Sibonga umsebenzi abawubambileyo. Handichadyi nguva. Asisaqedi isikhathi. Ndichitsanangura kuti mazwi edingindira redu Kuchasiswa amazwi endikimba yetu. angarevei. Ukuthi achoni. Mfundisi akashumira Maneru Umfundisi ochumayele ntambama. akajekesa. Wakwenza kwabasobala. Possess Ukuthi ukuthakabatha. zvinoreva to acquire, Kutsho ukuthatha. to seize, Ukuba lakho. get hold of Kube ngokwakho. territory. Indawo. Zvinoreva space, Kusitsho an ispace. area, Leye a kugombolozeleyo. location, Indawo. nemamwe akawanda. Lokunye okunene. Langoitira vakanga vasipo Maneru. Senzela debe ngekho ntambama. Asi ndichatsanangura zvazvinoreva Kuzokuchasiswa ukuthi kuchoni. kubva kumaverses ataverenga. Kusuka kumbhalo esifundileyo. Nyaya yatakapiwa Udaba esaluphiwayo. yakatorwa rwendo rwakundopera. Yathathwa uhambo solusiyaphela. Israel yakupinda muchivimbiso, uIsrayeli esengena esithembisweni. vakupinda muKenani. Sebengena eKenani. Inongoreva promise Okutsho isithembiso. yakavimbiswa Abrahamu Esathenjiswa uAbraham. ndiJoshua nevana vaIsraeri vazopinda, NguJoshua labantwana bakaIsrayeli asebengenile. asi havasirivo Kodwa isibo. vakatanga kupiwa nyika iyi or kuvimbiswa nyika iyi. Abaqala ukuphiwa lobu kuthenjiswa. Yakapuwa Abrahamu ari kuMesopotamia, Laphiwa uAbrahamu eseMesopotamia. akagara nevana vake Wahlala labantwana ndobva bakhe. vazobuda vachinda kuEgypt. Baphuma besiya eGibhithe. Saka vakudzoka, Sebephenduka. saka nyika yakapuwa Abrahamu. Ilizwe laphiwa uAbraham. Saka ndazoverenga kuna Hebrews 11 Kwasifunde kuba Hebrew 11. tichazopedza naAbrahamu, Sizokugqiba ngoAbraham. but panapa tigoni kutaura nyaya iyi. Asingeke sichasise lindaba. Zvanga zvakaoma Kwakulobunzima kuti tiverenge nhoroondo yese, ukuthi sifunde imbali yonke. but vhesi iyi iri kusummarize Kodwa lumbhalo uyanciphisa. rwendo kubva kuna Exodus, Uhambo sisuka kuExodus. kuna Numbers, Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy, Leviticus, Leviticus. kusvikira tasvika kuna Joshua. Size sifike kuJoshua. Saka musevhisi ino Kuleyi service tichazama kukomboresa sisazama ukunciphisa. nhoroondo iyi ichitisvitsa pavhesi yedu. Leyi imbali isifikisa kumbhalo wethu. Ine munhu here ari panapa, Silomuntu ino ine lapha. munhu here ari panapa. Silomuntu ino lapha. Kana uripo shout haleluya. Awulapha memezu haleluya. Hatigoni kupinda tobata Joshua Asingeke singene sibambe uJoshua. azovapinza tasiya Moses panze, Osebangenisa sithi uMoses phansi. nokuti Moses ndiye akatanga rwendo akafamba nawo. Moses nguyosungula uhambo. Hana hake kuzopinda, Yebo yeka ngenanga. asi ndiye akafambisa, Kodwa nguye wabahambisa. ndiye akapuwa message Uyophiwa yekuti umlayezo vainde kuKenani. ukuthi baye eKenani. Saka iwewe Wena ndati Kenani zvinoreva promise. sithe iKenani chisithembiso. Izwi rimwe nerimwe randinokuvimbisa mangwanani Izwi lelizwi olithenjiswayo inotori naliseni. territory yako iyoyeyo Indawo yakho leyo. yaunofana kubata nokugamuchira. Kufanele uyibambe uyamukele. Wait, handei kuna Moses Asiyeni kuMoses. kuti munhu apozese materitory. Ukuthi umuntu ethabathe izindawo. Pane chandinoda kuti ubate tichitanga, Kukhona okufanele ukuzwisise. unofana kuva Kufanele ube neinonzi identity class.
peculiarity ube lemvelo ekuchazayo kuziziva kuti ndilani ukuba sazi ukuthi ngingubani ukasaziva izvozvo ngekele ukuba kwazi lokho ukarohwa neconfusion ungathaywa iconfusion yezvauri haugoni kupozesa aterritory. alokho yikho khona ungeke Why? Because uthabathise Moses achigamuchira message ngoba uMoses yamukela umlayezo yekuenda kuEgypt wokuya eGibhithe audzwa kuti ndoda kuti uende undobudisa vana vangu etshela ukuthi ehambe ekhipha abantwana ndokubva abvunza Mwari wabusa uNkulunkulu kuti ini ndiri ani ukuthi mina ngingubani zvamuri kundituma sengobani kuti ngithuma ndiende kuvanhu venyu. ukuthi ngiye But ebantwini benu Moses aiva neconfusion about his identity. wayedidekile engqondweni ngokuthi Haasi ungubani kutoziva kuti he is a deliverer. akwazi ukuthi ungumhlengi Saka dai akaramba alubana wayala nokuti haana kuziva kuti ndiani ngokuba kakwazanga ukuthi ungubani dai zveteritori zvakavharana. ngokuthabathisa indawo kwakuphela Alright, timbosiya Moses tiende pana Adam. siye ku-adamu Chakaita kuti Adam aluze territory, kwayenza ukuthi u-adamu elahlekelwe yiteritori aluze garden reiden, elahlekelwe yinsimu ye identity crisis. identity crisis Ndizvo here kuti Mwari vakati musadya? yikho yini wathi singadli Zvikanzi ndizvo. wathiwa kunjalo Zvikanzi makanyeperwa. wathiwa hayi lakhohliswa Akaziva kuti mukadya uyazi ukuthi lingadla uchafanana naye. lisafanana Saka laye idyai mugofanana naye. hlanini lifanane laye Akarohwa neconfusion yeidentity. wadideka ngokuthi ungubani Ndokubva ada kutsvaka kuva zvaagara ari. wafuna ukudinga lokho Kureva kuti ayikho wanga asingazivi kuti ndiani. ukuthi wayengakwazi ukuthi ungubani Ndine cheche here mangwananano. silabazalwane Ndine eningali cheche here mangwananano. silabazalwane eningali kuseni Chakaita kuti adye okwayenza ukuthi adle ari kuda kuva saMwari. ufuna ukufanana lo nkulunkulu Iye agara akasikwa in the image of God. yena wadalwa ngomfanekiso kankulunkulu After the likeness of God. ele likeness Saka ari kankulunkulu kutsvaka zvaari. udinga Kuti munhu ayikho akadonha nekuda kwokusaziva zvaari. wawu umuntu ngokungakwazi lokho Dai aiziva ayikho zvaari ungadai akati I am already like God. weza kuti ngifanana lo But nkulunkulu nokuti haana kuziva zvaari. ngokuba kazange ayikho khona Chinokonfyuza chi. okwenza udideke engqondweni kuyini Environment around you indawo ekugombolozeleyo cannot define who you are. ayingeke ichasise ukuthi ungubani But who you are lokho ayikho khona can define the environment around you. ungachaza lawo khona Tinorasika kuziva zvatiri. silahleka ukuba kwazi esikho Nokuti khona tinozvijaja nokuinterpreta. ngoba siyasithatha Nekuda sisichasise kwezvakatikomberedza. ngenxa yalokho akusigombolozeleyo Moses haana confidence umosisi kuti kaphelelanga he is the deliverer. yena ungumhlengi Why? ngani Batiza kuEgypt. ebaleke eGibhithe Atiza. ubalekele Azama kudeliver one man. ezame ukusindiswa But yedwa ndokubuda muEgypt. waphuma eGibhithe Asina chero mwana weECD. engelamntwana we-ECD Saka kuti azoudzwa nyuzi dzokuti you are the deliverer of the whole ukuthi nation. atshelwe indaba zokuti Iye ungumhlengi atiza kuti ndakabva ndichitiza. esazi ukuthi ngasuka Dai ngibaleka pana anondinzwa here. ukhona inozwana Ari kuti kuEgypt ndakabva ndisina maresults. ukuthi ngasuka ngingela Saka mpumela muri kuti ndiri deliverer sei? ukuthi ngikudilivara ngaphi Who am I for you to call me a deliverer? ubani ukuthi limbhize njengomhlengi Rega unzwe environment yako. zwana indawo yakho Haitsananguri zvauri. ayichasiswa yikho Tichi khona baba musangano uno. sisuka kulo Zvauri mhlangano zvakufana kundotsanangura environment. sokuchasisa indawo Okay, let me go deeper here. asijule nini lapha Let me go deeper here. Mwari pachake. unkulunkulu uqobo In the beginning, God ekuqaleni created the heavens and the earth. wadala izulu The spirit lomhlaba was hovering umoya in the uzulazula darkness. phezu komnyama God unkulunkulu is not God kasonkulunkulu because he is created. ngoba usedalile God is God because he is God. ngokuba ungunkulunkulu Vasati vasika engakadali ndicreator ungumdali nekuti usiki uri mukati mavo. ngumdali kukuye Hey, vanhu vanhu vari kundinzwa here bakhona yini vana. abazwayo
Hapana anondinzwa ere bana. bakhona yini abazwayo God is a healer. uyasilisa Vanhu vasati vapora. bengakapholi Healing is the manifestation of the nature of ukusila God. ikuvela kwemvelo kaNkulunkulu Define winema results. kathasiswa Ndiye ngempumela anodefine ama results. uyachaza impumela Ari Mwari enguNkulunkulu vaifamba mudarkness babehamba emnyameni pamusoro perima phezu komnyama panyika isina chimbiro ezweni elingenasimilo asi ndiMwari. kodwa nguNkulunkulu Saka chiteerera unzwe lalela uzwe problem yako uhlupho lwakho unokanganiswa ne-environment uphanjaniswa yindawo but ndauya kuti Mwari nzwa yezvi ndichitaura nemunhu ari pana manje sikhuluma lo muntu olapha hauna kana mari muhomwe kawula mali esikhwameni ndauya kuzokuudza mangwananani zokutshela ngani kuseni kuti iwe ndiwe mbinga manje wewe uwe wena ulemali wena mari haimbogoni kudefine identity yako imali ayingeke ichasise ndati iwe ndiwe mbinga manje wewe olemali wena vaudze kuti ndiri mbinga batshela ukuthi hayi nokuti nemali umbinga hwacho huri mukati ngoba kuvele kuphakathi umbinga huri mukati kuba nemali kuphakathi zvinomanifesta zvichibva mukati uyavela kuphuma phakathi ukanzwa Mwari vachitaura naAbhurahama ungezwa uNkulunkulu ekhuluma lo kuti Abraham nyika iyi inhaka yevana ukuthi lelizwe ifa iye labantwana asina kana mwana 1 yena ngela ngitsho lo yedwa ukazoverenga Hebrews 7 ungafunda uHebrew 7 yakuti Abhurahamu wakapa chegumi kuthiwa uAbrahama wapha pamwe kwesumi chete naLevi ndawonye lo Levi ari muchiuno chaAbhurahama esekhalweni luka-Abrahamu Abhurahama paakaona Melkizedeki uAbraham ebona vanhu uMelkisedeki vaifunga kuti ari oga wayecabanga ukuthi uyedwa ubaba huyi nokuti wane vana pamba kuba ngubaba kube ngubaba ngoba ubaba huri ulabantwana mukati buvele buphakathi panonzi wakapaona Levi kuthiwa wapha lo Levi nokuti Levi waiva muchiuno ngoba uLevi wayesekhalweni chababa vake kababa wakhe pane vanhu vane mari dziri mukati mava kulabantu abanemali eziphakathi dzatinoda kwabo kuita unleash mangwanana esifuna nhasi ukuthi sivele ngali kuseni ndinzwe mwanasikana lalela ntombazana wakarabwa nemukomana vhiki yapera wayalwa ngeviki eliphelileyo ndakakutarisa ndiri kuona mai baba sibona umama khonapho let me declare in the name of Jesus sitsho ngegama likajesu ndakakutarira ndiri kuona mai apo sikhangele sibona umama bhizinesi rakabhuroka mwedzi wapera business labroka ngenyanga hausirombe iwewe awusomnyanga wena ndati zvekupfuma zviri mukati mako inotho iphakathi ndauya kwakho kuzozviregedza pamusangano uno sizokukhulula kulo kana mhlangano uchini the shout I receive in the name of Jesus ngiyamukela ngegama likajesu mama ukabvunza Jesu ungabuza ujesu ari Mwari engunkulunkulu asungwa esebotshiwe achindwa naye pamuchinjikwa esiwa naye esiphambanweni ndobva atotorwa wathathwa afa pamuchinjikwa esefile esiphambanweni uri kuti here uyu wakafa uyu uthi lo ofileyo ndiye ridhima wacho yeye unguye umhlengi wakhona muri kuti here avigwa uyu itho sencwatsiwe ndiye ridhima yeyu nguye osihlengayo zvekufa hazvina basa okwekufa kula msebenzi kutofa is the road ukufa to ngumgwaqo redemption ndati ekusindisweni zvekunyura hazvina basa okwekugalula kula msebenzi tonyura ikoko tiri kutoenda ipapa siyahamba khonapho chiuya on the third day mangwanani buya ngelanga lesithathu ndoba ekuseni. utazoona kuti vakuru vaya ngabona ukuthi abadala labana vanotori eridhima ongumhlengi vanotori mari ngempela. wakakwana bayaphuma inzwai lalelani mbuya Mary ugogo umeri paisvipirwa Jesu mate kutshunyayela ujesu vakaenda kuchita pana paya bathi akula murume wasvipirwa segararwa rasvipirwa namai vanga vari kuleft uku umama wayengasikwesounxele aiwa hakuna zvamwari hakuna mwari wakadaro akula nkulunkulu onjalo voseka bobehleke ti murume waridza Mary ukuthi indoda tamunzi wachiti eloi ibikhwaza lamasaba akachema wakhala but achema yeyi lo khalelwayo udzikinuri huri mari kuba ngumhlengi kukuye chero akambofa ngoba ngafa ndo rodhi yacho iyoyo umgwaqo wakhona heyi pana anondinzwa here pana ukhona inozwayo lapha mozisi mozisi chero wakabuda uri wega ngoba waphuma uwedwa usina kana 1 kuijipita ungela ngitsho lo yedwa ndauya eGibhithe. kuzokudza kuti yaye ridhima ungumhlengi uyo aye dhilivhara ungudilivhara wena heyi pana anondinzwa here pana ukhona inolaleleyo ndoda kupa
muprofita umwe mwanasikana ari pana siprofita omnye untombazana wakabuda nemasimi maviri form 4 iwe waphuma labo siya iwe ababili ndiwe professor manje wewe uprofesa manje ameno ndine vanheri uku ndine vanheri vari kuku ndine vanheri vari kuku nditwe mwana wamai lalela ndati iwe mtakamama ndiwe professor manje iwe uprofesa manje toda kutanga newe sifuna ukuqala ngawe kumasimi matatu ndainda mberi kumasiya mathathu siye phambili ngatiende pane vane zero asiye kulabo abale-0 ndakumbodzosera mumwe munhu kuform 4 gore sibisela nouya omunye umuntu kuform pane 4 uprofesa huri mauri ulobuprofesa but obukulu environment inoda kukuuraya indawo ifuna ukukulimaza tauya kuzokupa sizokupha inonzi identity precision imvelo ekuchazayo identity clarity imvelo ekuchasisayo yeyi mwari ngavaite zvinoshamisa kwauri wewe unkulunkulu kayenzi ngati mwari okumangalisayo ngavaite zvinoshamisa kwauri wewe kayenzi isimanga kuwe wena mama mozi mosi zvandiri kutokuudza izvi engikutshela khona ndo zvauri yikho khona kwete zvawakaita hayi ndiri okwenzayo kukuudza zvaunofana kuita kutshela okumele ukwenze chinotanga hakusi kuita okuqala isokwenza chinotanga kuva okuqala yikuba zvozoitika besokusenzakala ndobva abvuma wavuma kati ndakuinda mudhara sengihamba mdala achienda achindosvika ehambe siyafika nemeseji lo mlayezo oina jehovha wathiwa ngujehova tofana kubuda tiende fanele siphume sihambe kupozesa materitory ukuthabatha izindawo kune ma-obstacles khona okukuvimbayo vamusevhisi sebekusevhisi kana faro azviti wathiwa ngufaro kwenzi havangaindi izvi abangeke behambe aiwa havangaindi abengeke behambe jehovha vakati mozi ujehova wathi mosi pamazhiya zvatakaita kumidhiyani phinda lokhuyana engakwenzi emidiyani isa tsvimbo pasi faka induku ndopa isa phansi tsvimbo pasi wayifaka phansi ndobva yaita nyoka yaba yinyoka faro akati haizvozvo here izvi ufaro wathi lokho yini ndina vakomana ngilamajaha nzida ndai vakomana bizana abafana vakomana vachiyiwa chikanda dzavo so bebuya bephosele zabo yamozi ekamosi kati ndawana opportunity wathi sendithola ithuba ndoda kuudza mwana ari panapa sifuna ukutshela umntwana olapha dambudziko rako is never a threat before god uhlupho lwakho asothrethi phambi kukankulunkulu your problem is a meal uhlupho lwakho on the table of god etafuleni likankulunkulu why a road induku represents authority imele it amandla represents power imele umbuso saka pari kukandirana tsvimbo pasi kusiba lokuphoselana induku masimba ari kusangana ari kukandirwa pasi amandla aphoselwa phansi pana anondinzwa here ukhona inozwayo panapa masikati anhasi pana imini yanamhlanje ndinoziva pane matambudziko akawanda pana siyazi kulezi nhlupho eziningi pane vane zvegeneration kulabelezosenda pane vanorwara kulabagulayo pane vanonetswa nechipfambi kulabanye abahluthwa yibufeni izvozvo kusimba ramwari baba khonokho emandleni kana taakutaura panyika ino sesikhuluma ezweni mwari vari kuzowanda abalanced diet masikati yathola anhasi i-balanced diet kutowanda kwawo matambudziko ubunengi bezinhlupho kutowanda akasiyana-siyana ubunengi ethiyeni it is a balanced diet for the power of balanced god diet emandleni hakuna loba yisiphi isimo svimbo ikati takambozviita kumidhiyani induku yathi sake sakwenza emidiyani pakashayikwa dzimwe tsvimbo kwaswelakala ezinye ndikadzokera kuva tsvimbo ndine nzara ngabuyela ngile ndlala manje nhasi pandazoitwa tsvimbo namhlanje sokule nduku ndobva pauya dzimwe tsvimbo kwabuya ezinye induku ndobva dzaita nyoka zaba yinyoka kana aiva mangwanani nxa kwakuyikuseni ikati nhasi ndaona breakfast namhlanje nthola i-breakfast ndakamboswera ndakatsanya kusango ngake kumidhiyani ngazincitha enhlane nokuti emidiyani ndakaitwa nyoka ngoba ngenzwa pakashayikwa ngabanyoka dzimwe dzokudya aswelakala ezinye saka zokudla ndakarohwa nefasting zuva rese hayiwa yifasting ilanga but lonke nhasi pandaitwa tsvimbo namhlanje pandaitwa nyoka ngisenzwa ndobva inyoka pauya tsvimbo yadzaita nyoka kwabuya ezinye zaba akati nhasi yinyoka ndinolaza lanji yangu masikati namhlanje anhasi ngilesidlo akati nhasi ndinorova breakfast rangu namhlanje ngiyatshaya why i-breakfast. your problems are a meal before god izinhlupho zakho yisidlo yeyi pana anondinzwa here mana ukhona
waroiwa singabuthana kulabathakathiweyo kone rimwe simba mauriwe kulamanye amandla kuwe simba rajehovha rawona lanji masikata amandla nhasi kaJehova atholi lanji patakuinda kulanji papapa sisiya kulanji khona jehovha vakutorova stata yavo izvozvi useqalisa istarter yakhe dambudziko rako ndirokubhejera masikata nhasi ngiyakubhejela ngiyakufungela vese vakanzi havarorwe bonke kwathiwa balotsholo ndozvatamirira panapa ikho esikumeleyo lapha katamahaso Colossians chapter 2:15 Colossians 2:15 inoti jesu paakafa lithi uJesu esifa he disarmed principalities waswelisa imbuso and amandla powers lambuso yonke pavakauya netsvimbo besisa lentonga ndoma-artifacts ava iyo wamaphawa ndozvavanoshandisa izvi ikho bakusebenzisayo zvazvakamedzwa kuginywa vakasara vaamulesi basala bengela sikhali kozi zvombo zvavo ngoba isikhali sabo zvamedzwa sesiginyiwe jesu paakainda pamuchinjikwa uJesu he esesiphambanweni disarmed principalities waswelisa imbuso through his amandla death ngokufa kwakhe aiwa masimba ose ngashayiwe simba panapa yonke imbuso elamandla iswela amandla Hayi, ndiri kutodhikleya yezvino siyatsho manje ndiri kutodhikleya yezvino siyatsho manje chirwere chako icho isifo sakho imbiwu yajehovha iyi isidlo sikaJehova ndati kusaroorwa ukungalotsolwa jehovha simba ravo riri kuzofista uJehova amandla akhe ayokufisa musevhisi ineyi kuyona le isevisi wairega ndite deeper picture kodwa sijule kancinyane that's why ndaviringa first kings yikho sifunde amakhosi kuti uone kuti akuqala matambudziko edu ukuthi ubone ukuthi izinhlupho haasi zethu matambudziko kuna mwari asozinhlupho kuNkulunkulu mwari uNkulunkulu munhu atadza umuntu esewonile ndobva vati kana matadza nxa seloni uyai neyesacrifice buyani lomnikelo saka ndangosarudza example 1 sikhetha umzekeliso yaelija pamount carmel Elijah eMount Carmel kanzi gadzirai mhuka lungisani inyamazana nokuti vanga vakunamata baalism ngoba babe sebekhonza isithombe it was a sin before god kwakuyisono phambi kaNkulunkulu kana mauya nemhuka lingabuya lenyamazana elija akati mwari wapindura nemoto wathi uElijah ngave iye watophetha mwari kabe nguye uNkulunkulu sei mwari muchida kuti ivheni zvivi zvedu ngani uNkulunkulu ivheni ifuna matambudziko edu loba izinhlupho zethu kana makuda kuamedza nxa selifuna ukusiginya anofanira kuuya nebraibe kufanele ebuye wati zvivi zvaisraeri ukuthi onguka isono zvaiswa sikaIsrayeli pamhuka zazifakwe enyamazaneni zvoinda kuna mwari in form of a bribe zihambe kuyibrayi kuratidza kuti all problems are a meal before sekutshela god ukuthi zonke izinhlupho aya ikudla kukaNkulunkulu mamama kada mashaka handiti angifuni zvisina sacrifice okungela mnikelo goridhe musauya naro igolide lingabuyi lalo paaritarapa kana takubayira ku-alitari musauya neshuma uyai nemhuka mouraya le nyamazana libulale painenge chiti pais buya lo mnikelo chivi chako choiswa isono sakho pasacrifice sifakwe kumnikelo pandinomedza sacrifice lapho ngiginya ndiri umnikelo kumedza neumondi hwako ngikhipha lo kurava kubulala kuti kwakho every sin is a meal kuthi before ukuthi god sonke every isono problem is a meal before god lokuhlupho isidlo phambi kukaNkulunkulu alright ndokubva moto waburuka pakameo umlilo wehla ndokumedza sacrifice waginya isacrifice ichingopedza kumedzwa siqeda ukuginywa elija kati ndiri kunzwa uElijah wathi ngiyezwa kutinhira kwemvura zhinji umdumo wamanzi eya pamedzwa sacrifice kuginywa umnikelo pamedzwa zvivi zvenyu kuginywa izono zethu pamedzwa futi nedrought kuginywe lendlala zvichingopedza kumedzwa kuqeda ukuginywa akati ndaakunzwa kutinhira sengisisa umdumo kwemvura yakawanda owezulu elinengi after 3.5 years ngemva kwe-3 and where half was years the rain belingaphi izulu kurati mwari vakati pandandichidya wathi lapho ngisidla sacrifice I was umnikelo also consuming drought bengiqeda I was ngendlala also consuming poverty bengiqeda ngokuhlupheka heyi ndinanondinzwere kukhona inozwayo wedira kuti consume leli bali elithi rinogona consume kura kuti to swallow lithi ukuginya mangwananano ngale ekuseni may god swallow all your problems uNkulunkulu makaginye izinhlupho zethu
ukundinevanderi ndati urova hwese sithe ubulova bonke uri kumedzwa najehovha mangwanana nhasi uyaginywa nguJehova ngale ekuseni kusarorwa kwese ukungalotsholwa kuri konke kumedzwa najehovha mangwanana uyaginywa nguJehova ngale heyi ekuseni pana anondinzwa here pana ukhona inozwayo lapha mandakasato ndobva elija ati dirai mvura Elijah parida wathelana amanzi kwali mvura inorevei amanzi esitshoni water represents resistance to the burning of fire amanzi emele ukumelana kanti dirai mvura thelana amanzi mwari vapedza kurova bhurai uNkulunkulu eqeda isidlo vakati ndakuda desert wathi mfuna idessert ndakuda washdown sengifuna u bhaibheri inoti iBhayibheli and lithi the fire licked the water kuthiwa umlilo wakhotha amanzi wedira kuti liki kulika kuni chinowanzo kulika rurimi okukhethayo oti pari kushandiswa efigurative language kusetshenziswa ulimi mwari vachita sokuti zvirikitika pa mwari vachita sokuti munhu ukusenza ndobva vaenda ndobva vandonanzva wakamba mvura wayagora yaiva matrenges amanzi kura kuti ayikuthi resistance kumelana was a wash down for God. yakhitshwa phambi kaNkulunkulu Hey, pana anondinzwa here pana. ukhona inozwayo Pana anondinzwa here pana. ukhona inolaleleyo Kana tambedza kumedza bhali zima. singaqeda ngebhali zini Kana takuenda kumvura. asesiye emanzini Inonzi wash down. kuthiwa yi-wash down The greatest problem uhlupho olukhulu in human life empilweni yabantu is not poverty. Is asokuhlupheka not sickness. Is asokugula not witchcraft. asobuthakathi It is sin. isono Saka kana sin yabvuma kudyiwa patambedza sacrifice. xa isono singaginywa Water, ngomnikelo kuwater tina choice. emanzini asilakhele Kana Jesu vakaenda pamuchinjikwa xa ujesu wayesiphambanweni kumedza zvivi zvako ukuginya izono zakho hazve urova hauna choice ubulova iyo ndo bulakhe inonzi wash down kuna mwari mari i-wash down kuNkulunkulu pana ari kundinzwa here ukhona masikatanas inozwayo ngalimini pana anondinzwa here masikatanas ukhona inozwayo ndati mwari ngaaconsume resistance ngaconsume resistance kana pane mweya yanga ichikurambidza kuinda mumarriage xa kule mimoya iri ekuvimba kudeclare jehovha ngavamedze sithi uJehova jehovha makaginye ngavananzve kakhothi uJehova zvanga zvichikurambidza kubudirira obe kukuyalisa jehovha ukuphumelela ngavananzve uJehova makakhothe jehovha ngavamedze nezita rajesu uJehova makaginye ngegama likaJesu mandakasata mborova high five ari padhuze newe uthi hayi wi-fi oseduzane lawo uti jehovha vari kumedza uthi uJehova uyaginya nanga wachidonda mubhizinesi wewe ubuziwa kubhizimusi wena it may god consume uJehova makaginye all my problems sonke izinhlupho zami andekasa aya indinotenda ini thina siyakholwa tipanyoka ukuthi enyokeni takamboona vanoita izvo vachishandisa zvetsvimbo abasebenzisa lokho kezinduku hadziwanzi kunge dziri dzesaizi yakafanana ngatitaurira nechokwadi vana kuroyewa ukuthakathwa kwawazoroyewa nhambu yajena ngugogo utheni dambudziko guru chairo chairo uhlupho olukhulu pamberi pamwari phambi kaNkulunkulu nderesini ngolwesono iyo ndo yakatonyatsounzwa nasatani pachake le yalethwa nguSathane uqobo kwete zvokuroyiwa nanandunge vanandunge vanhu vadika ukuthakathwa ngabondunge zvokuroyiwa nanamai jennifer here izvi okwabo mayiJennifer lokho izvi ndo zvimadhizeti iyo before God. amadizeti phambi kaNkulunkulu asma i-asma before god phambi kaNkulunkulu ndo inonzi wash down manje iyo kuthiwa yi-wash down nyaya huru yakadzakira jesu indaba enkulu ehlela uJesu haisi yokuswera vanhu achiporesha bp nechii ayisekupholisa iBP jesu asati auya uJesu engakabuyi elisha munonyatsomuziva here uElisha liyamazini uElisha iye akafa mabhonzo akaimutsa wakafa amabhonzo amathambo jesu asati auya uJesu engakabuyi yaazofambira yatadzwa ayihambeleyo ehluleyo nezvivi ngezono akati vakomana maita vadiki leli babancane yakuda ini isifuna mina zvekuvhura gungwa dzvuku here izvi okuvula ulwandle ati mozisi wairova ndisati ndauya uMoses wayeqeda bati ngakabuyi kwamazveita vaduku vafana elibe bancane khona nepakudhila neupombwe nechizvi mukati ndoyandakafambira yiyo saka engayihambelayo na tazoungana pana xa sesibuthene lapha paine vanorwara ukhona ogulayo ndozvaigonekwa manje izvi yiko kwakwenelisa vana habhaku
Abakuku vaiporesa Jesu asipo. babepholisa ujesu engekho. Zvimasimo izvi. Makuncane lokhu. Anorwara ngaapore masikati anasi. Ogulayo makasile Tata ngalimini. anorwara ngaapore masikati anasi. Ogulayo makasile ngemini yanamhlanje. My God, my God, my God, my God. Tererai munzwi kwe. Lalelani lizwe. Issue ye-possession. Indaba yokuthabatha In this context, la esikhona it's a relocation yikususwa. from one kingdom to another kingdom. Ususwa komunye umbuso usizwa komunye But kana umbuso. ma-relocata, Nxa selisukile your status isimo senu in Canaan eKenani is different to your status while you are in Egypt. silehlukene laleso ebeli. Egypt is a territory. iJipite indawo. But as long as you remain in Goshen in Egypt, Nxa liseGosheni you are eGibhithe in a territory but as a slave. lisendaweni kodwa But if liyisigqili. you relocate from Egypt, wenda ku Canaan, Lingasuka eGibhithe you are in a eKenani. territory but as a king. Lisesindaweni kodwa lingamakhosi. Akabahaso do bahada. Kende de shande. Orene mokosa. Yandaka. Saka relocation. Ukusuka. I. Ukusuka la Ndiyo inonzi deliverance. yikho kuthiwa yikuhlengwa. To be theologically correct. Ngati ndiyo inonzi foundational deliverance. Yikho okuthiwa isisekelo sokuhlengwa. There is no deliverance Akula kuhlengwa without Jesus. kungela Jesu. Saka nyambe kumedzana kwechimbo Lobu kuginyana kwezinduku nekuchinja matachka nokutshintsha amaqoqo zvakanaka kukuhle. ari ma-signs for the power of God. Kuyizibonakaliso zamandla But they kaNkulunkulu. cannot bring deliverance. Asingeke sikuhlenge. Pane inonzi primary deliverance. Kulalokho kuyikusungula Coming out of a kingdom into another kingdom. komunye umbuso siya komunye umbuso. No inonzi deliverance. Yokuthiwa yikuhlenge. Tamu kingdom medu. Ngasesikwethu We umbuso. now exercise authority of king Sesitshengisela amandla obukhosi. through demonstration of that power. Ngokutshengisela lawo Through mandla. healing, through miracles. Ngesimanga But the ngesimanga. foundational deliverance is the relocation from the Isisekelo. kingdom of the devil to the kingdom of God. Embusweni kaSathane siya kaNkulunkulu. Every miracle, Sonke isimanga ikasaba ne foundation, singekeli kuba the lesisekelo message ya Jesu, kumlayezo kaJesu. it can be imitated by the devil. Singenzwa loba nguSathane. The devil can never attempt uThefo kangeke to zame go on the cross to die for anyone. ukuya esiphambanweni That evela miracle loba haina ma-imitators. leso simanga silonga silandeli. Apana anondinzwa here Khona pana. inozwayo. Pana ari kufamba nene here Khona pana. inozwayo. But tere munzi kuti munzi kwe. Ukuthi lizwe Kuti message of the cross ukuthi umlayezo wesiphambano is the foundational deliverance ministry. isisekelo sokuhlengwa Babakanzi urayai makwayana. kuthiwa libulale Muzore ropa. liqhobe igazi Bayichinja mvura ichita ropa nenda nemamota. yetshintsha amanzi esiba ligazi. Moses ndiye ayinda uMoses nguyayehamba kuna Faro. kuFaro But pakaurawa lapho kubulawa elembu i- ropa rikazorwa. igazi lagcotshwa. Moses akavata kumba. uMoses elele endlini. Faro ndiye akaronga revival. uFaro nguyahleli Ndiye revival akaronga service. nguyahleli service. Akati Moses address yokwake iri kupi. Kodwa uMoses uhlala ngaphi? Tumai vakomana veintelligence vatsvake kuna Moses. Thumana beintelligence Kuti bedinga uyakuno. ukuthi wozala Akazokumbira deliverance asi Moses. owacela i-deliverance kasoMoses After the sacrifice of the lamb. ngemva kokunikelwa It's kwemvu Pharaoh nguFaro who sought for deliverance from Moses. owadinga ukuhlengwa kuMoses. Akati budai. Wathi phumani Kurumidzai budai manero ano. angisani liphume ngali But ntambama pasati bafa gwayana. kungakafi imvu. Moses ndiye ainda kundogwadama. uMoses wayesiyaguqa Kuti Mwari wati let my people go. ukuthi ngicelwe ke Mwari wati let my people go. But bazofa gwayana. sokufi imvu Akuinda kundobhega for deliverance. Is ukuhlengwa Pharaoh and not Moses. uFaro hayi uMose.
Hey, pana nondinzware pana. ukhona inozwayo Kana la takutaura message yemuchinjikwa. sesikhuluma umlayezo wesiphambano Nakutaura nyasha idzodzo mangwanana nazo. sesikhuluma umusa lo Chirwere ndo chinofana kukuramba. isifo kufanele sikwale Before phambi ndiwe waichiramba. wena usiyala Baba president. baba mongameli Pamusangano pano. la umhlangano Mamhepo ndiye anofana kuramba vanawo. imimoya kufanele iyala abantwana labo Kwete isu. hayi thina Kugara chingoti I cast you, I cast you, I command you, I command you. Aiwa, zvofana kupera apa. kufanele kuphele Kana tanyatsoparidza message yemuchinjikwa. singathumayeli ivangeli Mamhepo ndiwo yesiphambano anofana kutiza. imimoya kufanele ibaleke Hey, I release the power of God upon your life. amandla kaNkulunkulu empilweni Chirwere ngatisarende. isifo kasisarende Ngati chirwere ngatisarende. isifo makasisarende Faro akati Mose. ufaro wathi I Mose can no longer contain you in my kingdom. angingeke ngibe lawe embusweni wami Dai isiri yangu ndini ndingati ndatobuda. alibana kungasohambe enzathi Patino phuma kuti ma-title deeds ndangu. kodwa ngokuthi ama-title deeds Ndakukumbira kuti nawo iwe chibuda muite kwenu. sekutshela wena ukuthi liphume lihambe Manje kana chikwambo chiri chamainingi. nxa Mauri isiri utokolozi yo territory yacho. Saka Uwe. icho ngachibude. khona siphume Ndo chinofana kuvolontiya. fanele sicele Kataphaso. Mande kanakash. Peta bahasoka. Mandende kash. Aiwa ndati urombe. sithe ubuyanga Umwe munhu ari kuramba kaizvezvi omunye neurombe. umuntu uyalwa kathesi Iwo kukuramba chaiko chaiko. ukuyala sibili Aiwa ndinzwe mwana wamai. lalela mntakamama Wakarivara zvako. ulibele Uchangonzi wakudedzwa kubasa. uzesu usubizwe emsebenzini Interview wakamboinda ukakundika. interview wayingena Uziva kuti urova wasarenda. ubekwazi ukuthi ubulova Nditerere iwewe. lalela wena Wakamborambwa nemukomana wake iwe. wayalwa ngujaha Wakuti ndakupinda umereji. usithi sengena Bati emthathweni mweya wakusarorwa. umoya wokungalotsholwa Ngawukurambe masikhatanasi. mawukuyale ngemini yanamhlanje Hey, pana nondinzwa ere pana. khona ino Sukada. Andende. Hlane. Ana gomo rakwira. akulanhlane ehanjiweyo Wakazvivharira hake mumba. ezihlalele endlini Achiti musabude panze. esithi lingaphumi phandle Munourawa panze. liyabulawa phandle Ana gomo. ngala ntaba Ranga akwira. ayi lihambile Ndobva aita kuzogugudzirwa. wayenza okokuqoqodelwa Akati mutumwa worufu wapfuurera. Kodwa Basi isithunywa zvokubudiswa sokufa budiswa. Pane sesidlulile njodzi panze apa. kule ngozi phandle Vanhu vanondinzwa ere. abantu bayezwayo Hakusi kuti kukwira goma kwakashata. hayi ngoba ukuthi sithe ntaba imbi Pane zvimwe zvatofanira kukwirira. kufanele kube lezinto Unoziva esizihambela kuti munana mukuru wedeliverance uyazithi isimanga esikhulu wakaitika Moses ari mumba kwenzakala umozisi Akavata. esendlini elele but akazokwira gomo wakhwela intaba pamaundi Horeb kumount horeb akutsvakawo zvake revelation yemurayiro nezvimwe esedinga kwete ukuwambulela zvedeliverance zvakati Hayo kwedeliverance. tikwiriri gomo zvinhu zvakadai izvi singakhwelela intaba izinto ezinje kuti kana ndakuda nxa sesithanda kuti mapombi edenga avhurike amapompi ezulu ndoka evuleke ndoenda gomo yikho esiye entabeni but zvokubva munyama wokusarorwa okokuphuma umnyama akati apa obungalotsolwa ndopandinonyatsororwa ndiri patiu kubasa kwangu kwaokei ngisekukhiwu Huh? okay nongoshiwa kwangu dzangu utaurore wapiwa zibhuru $100 Usuphiwe unanyazvetiweni obvamboti 100. my sister my sister keep change keep change wotarisa kuti wotarisa kuti makamera amakamera haasi kundionera aboni namakamera makamera izvo haisi nyaya yechenji apa ayisondaba munhu lethe anotororwa ari umuntu pabasa yalotsolwa esemsebenzini munhu anororwa umuntu yalotsolwa chechi yapera kusangano kwenyu ichechi iphele ebandleni leli muchiita nyaya pagedhe liselixoxa aranzi but wewe unoziva ndaishawa kuti ndosvika sei bengiswele ukuthi ngiyafika njani no jehovha wandipa mukana nhasi ujehova ungiphi ithuba namhlanje hayiwa zviri zvekugoma izvo asozinto zenhlane lezi hayiwa primary deliverance okumqoko kwawuqala is found on the message of the cross kutholakala kumlayezo is wesiphambano found on Jesus. utholakala kuJesu Let me move forward. siye phambili
vazobuda baba sebephumile baba pane chandofarira kulento ethokozisayo paiva nebhodha kwakule mngcele rokuti ukayambuka wawuthi ungachapha wabuda muegypt usuphumile eGibhithe rwizi rwainzi red sea umfulo kwakuthiwa iRed Sea pandaiverenga kare besifunda kudala ndairuona serwizi sasibona njengomfulo kandazoverenga 1 Corinthians 10 1 Corinthians 10 you know the Israelites were baptized kuthiwa ama-Israelites in the abhabhatiswa baptism of Moses ekubhekubhabhatisweni when they kaMoses crossed the red sea lapho bechapha iRed Sea ndoba ndakaziva kuti yaiva typology sasibakwazi ukuthi kwakumele yebaptism ekubhabhatiswa but nokuti havasati vava vanhu vefaith ngokuthi panguva iyoyo asobantu bekholo zviri kufanira kuitwa vachifamba kufanele kwenzakale behamba pane anondinzwa here vara ukhona inozwayo ndobva zvazoti ndobva vapuwa chingwa chomweya baphiwa isimba nemvura yomweya lamanzi kamoya but veshe havana kutenda kodwa bonke ndobva abakholwayo vafa murenje bafe enkangala ndobva zvanhu zvakanyorwa kwathiwa kwalotshwa kuti ive an example ukuthi kube ngumzekeliso iexample ndaiona lo mzekeliso poro siwubonile wakajekesa upho wakwenza hauna kwabasobala kuzotijekesera example awusiphanga umzekeliso yetimbo rakanyura iri kuti riri kurevei Eke. hondo yafaro apa pabaptisma ikubhaptizimu leyi zvakundiudza kuti baptism kuthi ukuthi kubhabhatiswa is an opportunity lithuba to deal with our oppressors. lokuqeda ngezitha zethu Mwari vakaita make sure kuti kana wapfuura Waba baptism neqiniso. pagungwa dzvuku ungaqeda ngokubhabhatiswa elandleni olubomvu hakuna whether koporo or brigadier ngukoporo. haatenderwi kuwanikwa mhiri kakufanelanga kwebaptism ebengaphetsheya hatisi kuda munhu mhiri ikoko asifuni muntu phetsheya veshe vanofanira kunyura bonke kufanele begalule pawakatenda when you were baptized in Christ lapho ubhabhatiswa Ediba. kuKristu hlukumezi vaivashandisa ababe basebenzisa wozonzwa galatiya uzwa abagalasiya yakuti the works of the flesh isho ukuthi imisebenzi yenyama tisati tamna jesu singakabi kujesu taishandiswa nekuchiva kwenyama sasisetshenziswa imisebenzi yenyama ngokuti patinozotenda muna ukuthi Kristu lapho sikholwa kuKristu we are baptized in water and in the spirit and in fire sibhabhatiswa emanzini as emoyeni a way nasemlilweni of destroying our oppressor indlela yokubulala abahlukumezi ulotondwa galatiya yaku uzwa abagalasiya besithi isu vari muna Kristu thina loKristu tiri vakristu takaparadza nyama sabulala inyama nekuchiva kwayo kwose lenkanuko zayo zonke baba ndira kumbobvunza yuthi sibuza abatsha kuti kana wakakrosa pabaptism nxa wachapha ekubhabhatisweni kuda kuwa kuti mujolo wakakrosa nepi umjolo wachapha ngangaphi ngatitaura nechokwadi asitshelaneni iqiniso ngatitaura nechokwadi asikhulumeni iqiniso zvokumitisana izvi ngokokumithisana ndo zvataita tichishandiswa nenyama tiri kwesa kuIjipita sikwenza sisetshenziswa inyama ndobva eGibhithe tazouya kunoko rati sabuya takakrosa kuthi ukuthi sachapha saka mujolo wawana kupi bridge umjolo uthole ngaphi ibridge rokuzoyambuka taakumuona futi Sesi- wati deya pakadeshi baniya kuseruka hakudiwi usungaphetsheya an oppressor akudingakali umhlukumezi ndinzwe zvakanaka panapa zwanini kuhle nditerere ichechi yajesu lalelani ichechi kajesu ndinzwe imwana wayouth lalela umntana omutsha inzwai ka zwanini zvivi izono anonzi maworks of the flesh kushandiswa nenyama yikusetshenziswa inyama sezvaitwa maisraelites ari kuegypt aishandiswa nemaijipita ama-israelites ayesetshenziswa ngamagibhithe but muchiona kuti kana tamuna kristu sizabona ukuthi masesikuKristu we don't work asisebenzi no hayi we enjoy the fruits of the spirit sikholisa izithelo zikamoya but in flesh enyameni tinoshandiswa siyasetshenziswa saka chanzi kushandiswa okuthiwa ikusetshenziswa nadakana uchijola papa Ujola nerwezishugadedi lapha. rako so nezishugadedi ujola laphana leshugadedi unenge uchinakirwa uyabukholisa shoti mukaenda Usizwe- mukaenda kupatiso richidai dumbu so unohoti uyezwa ukuthi unohoti kuzipigwa uyezwa ukuthi ngiyakholisa ndinzwe zwana hapana kuinjoya akula kukholisa uri kushandiswa uyasetshenziswa mabasa anosiyana imisebenzi iyachiyana kune rimwe basa rinoitwa richirwadza kulomnye umsebenzi oyenza koita rimwe usizwa basa rinoita munhu achinakirwa kube nomnye umsebenzi owenza ukholisa
Wakambenda kubhende ramacheso. wake waya kubhendi likaMacheso Kubhende ramacheso. kubhendi likaMacheso Vanenge vari pabasa but kubasa kwavo kutanga. babe semsebenzini wothi umsebenzi kugida Loti machesa akazoti vakomana mwedzi wapera. angathi inyanga isiphelile Asi nokuti maitamba ngokuthi laligida panorowa munhu ipapa. kuyatshaya umuntu khonapho Mudhara tati singatambi taiva kubasa. sasisemsebenzini Ukatamba uchiti sele mama uchiti ungathi sele mama sele Uchiti joy mama joy joyi mama. mama Kana usiri kundishandisa. nxa ungangisebenzisi Ndoda reward kana mwedzi wapera. alimana wathule Chireta inyanga kuti iphela anzi ma-works of the flesh kushandiswa. okwenza ukuthi imisebenzi Kana yenyama wazova panyika inoyi ikusetshenziswa hauna result yaunowana. Hauna mpumela. Hauna reward yaunopiwa. awula mpumela lenzuzo Anything oyiphiwayo chawaita without a reward kushandiswa. onke okwenze ungela reward kusetshenziswa Usanakirwa nokuti watengerwa mota. ungakholisi ngoba uthengelwa imota Washandiswa. usetshenzisiwe Kune vanoshanda mabasa vari vachifenwa so. kulamanye abasebenza Vari befena computer so. ekukhompyutha Achirohwa ne-aircon. etshaywa ngumoya Hazvisizvo zvaabvira kumba. ayisikho akuvele kuhambele Kusera mndizoti wakadya kukandini. ukuthi uyadla Mabasa enkantini. anosiyana. imisebenzi iyachiyana Shenjera kushandiswa nashuga mama. qaphela ukusetshenziswa ngushugamama Wazokrosa hazvina mubhadharo izvi. usuchaphila kula mbhadalo Let all the works of the flesh be yonke destroyed. imisebenzi yenyama ibulawe Aiwa, let me go deeper here. Let me go deeper here. Ndinzwa here. zwanini Ndati sithe mujolo umjolo no kuseri kwebaptism. no ngangale kokubhabhathizwa Works and the desires of the flesh. yonke imisebenzi yenyama Baba senyaya yakho mazano yemageyi. indaba yesikona le Homosexuality. Ndakambowa vamwe vachiti nemhaka yekuti kuti andini ndakasikwa mukati mangu. ngadalwa phakathi kwami Ndiri mukadzi angu asi kunze ndiri murume. phandle ngiyindoda Tererai vakomana nasikana. lalelani majaha lezintombi Hapana chifilosofi chisakana ndi basa rose ichi. akula msebenzi Chita ndoverenga Matthew 19:12. hamba ofunda Inokuti some yakutshela ukuthi were born eunuchs. bazalwa bengamayunaks Some were made eunuchs by abanye men. benzwa bangabamayunaks Some made themselves eunuchs abanye bazenza baba for the sake ngabayunaks of the kingdom. ngenxa yombuso Whether uri mukadzi or uri lobu murume. ngumama lobu ngubaba Vangeri lonzi is a spiritual baptism. kuthiwa yi-spiritual Vangeri. ivangeli Vari kuti for the sake of the gospel. kuthiwa ngenxa We yevangeli castrate our feelings siyabulala imizwa yethu by the gospel of Christ. ngevangeli Whether likakristu uri mukadzi or uri murume. lobu ngubaba lobu That ngumama no to homosexuality. sithe hayi kubutabani Zvoda kuzviitisa izvi. ikufuna ukuzenzisa Unofunga kuti haviyo kuda murume nekuda mukadzi. Unofunga kuti yakasiyana here. uthi kuchiyene yini Neinonzwi kwamunhu ari murume achida umwe mukadzi. A ezwakalwa sexual desire is a sexual desire. Whether kuna umwe murume or kuna umwe mukadzi. Noba komunye Ende ubaba, noba zveshe komunye umama. zvinodhiliwa nazvo Konke by the kuyaqedwa gospel of ngakho. Jesus. ngevangeli For the sake likajesu of the kingdom. ngenxa yombuso They mutilated their mind. They babulala castrated their mind. babulala imqondo yabo Sola kujustify amadimoni nezvisakana basa rose. sijustify imimoya emibi ngento esingela Ndimo mvesi izvi. awulalutho na Atataura kudai ona chimwe chisikana chinanzva umwe musikana tinoboita sechiyasiya vhange tombokurova nemboma sike iwe. sikuchaye ngemboma wena Ha? ha Ha? ha Vakomana vagara vari kunze vashoma. Oda kuti varore. amajaha avele malutshwana Rora kupi? sidanele ngaphi Vorora kupi iwe? Uri kundinzwa here? uyezwa yini wena Vorova high five ari padhuze newe. chayo hi-fi oseduzane lawo Aya. Gai ndifambe ndisvike pandondopeta. sihambe siye emaphetheni Vakrosa baptism Jordan. sebechaphile ukubhabhathizwa kajorodani Sandasvika ikoko. singakafiki khonani Kana baptism yaMoses nxa ukubhabhathizwa kamozisi yakakwanisa ku yakuyenelisa ibaptism of air ukubhabhathizwa kamoya yakakwanisa kudhila navavengi vavo. yaqeda ngezitha zabo How much more thina ke the baptism ukubhabhathizwa of the spirit, okukamoya baptism in God. ukubhabhathizwa kuNkulunkulu
vana va bana na mai hakuna chivi chinofana kumira akula sono kufanele simo kumunhu ari mumweya emuntwini okamoya hakuna simba rinofana kumira akula mandla okufanele eme kumunhu ari mumweya emuntwini okamoya va muwilderness sebesenkangala pakaita imwe ubuseko waba lokunye because of time okubavimba handicatauri yese nokuti takawanda vashumiri sibaningi abachumayeli but tichangobata zvimwe sabamba okunye va pakati sebephakathi vakasangana nenzara bahlangana lendlala vakasangana nemamwe ma-political kingdoms bahlangana leminye imbuso ebusayo but ndinofara siyathokoza vakasangana neanonzi ma-spiritual obstacles bahlangana lokubamelayo kokamoya varoyi chaivo abathakathi bhara akaona kuti vari kuuya uBaraka esebona ukuthi bayeza ndokubva andohaya bharami waya haya kuti uya ukuthi hoza apa ndautombonditeresesa lalelisisa unditukire vanhu ava usiqalekisela abantu laba bharami paakauya akazama kutuka ebuya wayezozama numbers ukuqalekisa 23:19 Numbers 23:19 anoti mwari havasi munhu uthi uNkulunkulu kasomuntu havanganyepi kangeke qamba kana mwanakomana womunhu loba indodana yomuntu havangashanduki kangeke guquke eya yeah ministry of witchcraft iministry or a yobuthakathi ministry of the devil against you lobe kaSathani melane lawe is to tamper with the identity of God, is to change God. izotshintsha uNkulunkulu Zvawalinga uchibva uko wanga uchida kuuya kuzoshandura Mwari. wawubufuna uzoguqula Because uNkulunkulu wakuti Mwari haachinje nokuti haasi munhu. uthi katshintshi ngoba Saka anga kasomuntu afambira kuzochinja Mwari. wayehambela ukuzotshintsha Vakazama kuda uNkulunkulu kuchinja Mwari hawu. ezama ukumtshintsha Achinge njani zvataurwa naMwari zvisaitika. esithi okukhulunywa nguNkulunkulu Mwari akati kungenzi. handichinje we. wathi angitshintshwa Anochinjika munhu. otshintshayo ngumuntu Katerei munhu we. lalelani lizwe The plan of God uhlelo can lukaNkulunkulu never be compromised by the devil. alungeke luphanjaniswe It can nguSathane never be compromised by any alungeke witchcraft. luphanjaniswe yibuthakathi Satana akuzviziva usekwazi kuti uSathane Mwari haachinjike, ukuthi katshintshi but anoziva kuti chinochinjika ndiwe. uyazi ukuthi okutshintshekayo nguwe The plan of God remains as it is, uhlelo lukaNkulunkulu luyala but he lunjalo compromised our mindset. uyaphambanisa imiqondo yethu Mwari havana kuzodzoka akati zvekukenani vakomana hatichasviki, Wathi havana kaphendukanga, kuchinja. kaka- The message remains the same, umlayezo but wayalufana Satani aona kuti Mwari havachinjike ebona ukuthi uNkulunkulu katshintshi ndokubva aenda kutimhu racho ramaIsraeri. waya kuma-israelites Tikanzi patapinda uko wathi lapho esesingene khona tinenge mhashu. ungani sizintethe They compromised baphambaniseka their mindset. bephambanisa imiqondo yabo Kuva ma-Israelites ukuba ngama-israelites ndokubva Satani ava reduced. imthathe A better ngcono house for you in the name of Jesus. imize ngcono Andekeshanda. Lawo tishike patinonamata nawo. sefike lapho esikhuleka khona Na Abrahama. lo-abrahamu Abrahama ndiye akatanga kupezesa Kenani. u-abrahamu ngiyaqala ukuthabatha ikhenani Ndakuda kubvisa pfungwa baba yechechi. sesifuna ukukhipha ingqondo yechechi baba Kana tawana zvose. eyokuthi uma sesithole konke There is still a better territory. kule ndawo engcono Isiri material. engaso yenyama It is supernatural. ekamoya Caleb. kelebhu Hebron yauri kudai. ihebroni oyifunayo Yakambogarwa naAbrahama. yake yahlalwa ngo-abrahamu Atenderera Kenani yose kudai. eke wazulazula Akagara so. ehleli Kati but wathi ndagara nyika yose. sengihlaliswe lonke But I desire a better country. kodwa ngiyifiselela ingcono The builder of the foundations, umakhi the maker wezisekelo of the foundations umakhi wesisekelo is not a man, ongasomuntu but is God. kodwa nguNkulunkulu Kwakuti zvepana handichadini. ungezwa ukuthi walapha andisafuni Oti handichadini. wathi andisafuni Ndakuda kuenda. sengifuna ukuhamba Kana wazoropafadzwa xa naMwari. usubusiswe nguNkulunkulu Pane zviri nani. kukhona okungcono Kana wazochata xa usutshatile nemukomana wako. lo jaha wakho Chero mukachatira mundege. loba lingatshatela lindiza There's still a better wedding. kulo mtshato ongcono Go and read Revelations 19. Revelations 19 Kune apho inonzi the wedding of the lamb. kule mtshato wemvu Chero ukachata mundege. loba ungathatha undiza Uinawo chinza kuti ani. usiza ukuthi hayi sithandwa Enjoy marriage iyoyo. kholisa lowo mtshato But keep the desire kodwa khipha for isifiso a better wedding. esomtshato ongcono Kana Jesu azodzoka. xa ujesu esephenduka Iyoyo manje lowo manje inonzi magauni acho kuthiwa amagawuni akhona haatengwi kwaEdgars. kathengwa ko-edgars Haatengwi kwaEdgars. kathengwa ko-edgars Hanzu dzemushate iwoyo
umthetho lo Zinonzi they are the righteous works. kuthiwa ngeyomsebenzi Tinethi yabangcwele tichata na Jesu takapfeka mabasa. siyabe sithatha lo Jesu Saka sigqoke chero umsebenzi ukaenjoya marriage. lobo ungakholisa umthetho Keep a desire for better. fiselo kungcono Keep a desire for better territory. ngoba lesifiso sendawo ezingcono Ndinzwe lalela uri mu double story. ukudouble story Say I thank you Lord for this double story. bonga ubonga idouble story But Jesu unoti. kodwa uJesu uthi Ndakuenda kundokugadzirira inzvimbo. sengisiyalungiselela indawo Ah, kune imwe kule inye isina kuvakwa nemasimba. engayakwanga ngamandla Isina kuvakwa ne-Exodus construction. engayakwanga yakavakwa ne-Exodus. naJesus Christ Yakwa contractors nguJesu Kristu. yalo ndiri kuda kugadzirirayo uthi ngiyalilungiselela double story yokubhorodhewu yakanaka idouble story but desire yebhorodewini. yebetter mansion fisa imansion that engcono is in heaven. esezulwini Tatopedza sesiqedile uri kuda kufulaya iwe ufuna ukundisa wena kuinda kuengland ukuya england but ndichipedza nei papa siqeda khona pane imwe flight kule kunye ukundisa yandakawa ayizwayo kuna vatesaronika kuti kubathesalonika kana Jesu akudzoka panorira wamanda ujesu sesephenduka ukhala ichilongo tichafulaya siza kuphapha tiri muJesus Christ Airways siza kundisa sikujesus christ airways kwete muQatar Airways hayi kuqatar airways kwete mu-Ethiopian Airways hayi khona ku-ethiopian airways kwete mu-Ezim hayi ku-ezim ari makore so kuthiwa esemayezini tichabhururuka tiri mundege inonzi the power of Christ. sizokundisa Ichathi emandleni simudza. izasiphakamisa Chero uchinjoya loba ukholisa uri mundege uphakathi kwekundisa better things are to come. kunezinto ezingcono ezizayo Ndapedza ini sesiqedile thina usati waenda ungakahambi langondamatira anonzwa pamwoyo pake sifuna ukukhulekela ozwayo enhlizweni yakhe anoti pandiri handiyo territory yandinoda ukuthi la isiyo indawo engiyifunayo zvandiri hazvisi kugutsa izvi engilakho akungisuthisi chirelationship ichi ndakangopinda okuyi-relationship lokungangeni that's why uchidhileya kundiona tete yikuphuza kuyabona ubabakazi you are not satisfied awusuthisekanga anoti basa iri uthi umsebenzi lowo I'm not satisfied awungisuthisi angisuthiseki ida kuti mwana wayouth famba uye kuno hamba ubuye phambili marabasanda kolerebokosanda leramande kosanda tiri kuona vari kuya vakawanda ndokumbira baba president cela ubaba umongameli uyai baba mutaure nyasha pamusoro pevana yani likhuluma umusa phezu kwabantwana relamando ela baba baba korebeka yanda ngomira wakamira ipapo kunoku kwaita kudika atikwane Mana khonapo khona lindawo phambili ncane. ndokukumbirisa zvikuru kwazvo vana baba Ngicelisise kakhulu Ma-overseer. obaba ama-overseer. uyamira apa tisimudze maoko edu kuvana vedu Lize ngapha Uyayisenyona siphakamiseni izandla. baba, Wozani uyayithola. bobaba. uyaitone kurumbidzai kufamba Wozani ngokushesha. iwewe kana pasina kutenda hazvibviri kufadza mwari Kuwena nxa kungela ukholwa kungemthokozisa uNkulunkulu. anouya kuna mwari ngaatende kuti mwari aripo Oza kuNkulunkulu kakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. izvo zvauri kushuwira izvozvo Khonokho kufiselayo. vamwe uyai kusaiduku zvauri kushuwira izvozvo Lokho kufiselayo.
tenda kuti Mwari vaakutozviita. Kholwa ukuthi uNkulunkulu usekwenza. Ndati tenda kuti Mwari vaakutozviita. Kholwa ukuthi uNkulunkulu usekwenza. Tenda kuti Mwari vari kushandura mamiriro ezviro. Kholwa ukuthi uNkulunkulu useguqula isimo okuso. Uchibva pano Usuka lapha. upenyu hwako unofanirwa kutanga kushanduka. Impilo yakho kumele iqale ukuguquka. Simudza maoko ako kuna Mwari. Phakamisela izandla zakho Vana kuThixo. baba, simudzirai maoko enyu kuvana vamwe. Bobaba liphakamisela izandla kulaba bantwana. Mwari baba vedu muri kudenga. Imi munoti tisati tareva munenge maziva. Tisati tadana munenge mapindura. Munoziva zita romumwe nemumwe. Uye kuti ane mhotsingani dzebvudzi musoro wake. Munoziva kuchema kwake nokufara kwake. Munoziva zvavanoshuwira muupenyu. Iye zvino nezita raJesu. Iye zvino nezita raJesu. Mwari weminana. Mwari wemashura nezviratidzo. Mwari waAbrahama naIsaki naJakobo. Nezita raJesu. Ewo itirai vana venyu minana. Shandurai mamiriro ezviro. Shandurai mamiriro eupenyu. Baba nezita raJesu. Nyangwe vane spiritual husband. Nasi nezita raJesu. Ndinotaura rufu kunyika yezvikwambo. Ndinotaura rufu kunyika yezvakaipa. Nasi nezita raJesu. Vana venyu ngavakomborerwe. Vana venyu ngavaropafadzwe. Vana venyu ngavashandurwe destiny yeupenyu bwavo. Muzita raJesu Kristu wedu. Hallelujah. Mururu no muridzwa. Umlilizelo lokhwelo. Taurira ari pedyo newe kuti zvangu ndagamuchira. Tshela umakhelwane ukuthi okwami sengikwamukele. Mwari werugare akuitire zvauri kushuwira. uNkulunkulu okuthula kwenzele Mwari ufisa. wamasimba ose akugamuchidze. Somandla akunikeze. Zvawakavinga pamusangano Okulande uno. kulumhlangano. Nyasha dzedenga dzive newe. Musa wezulu ube nawe. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. Oh, we save a wonder. A miracle. A miracle working God. Come and say, we save a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Tisati tafamba kuenda ngatimbomirai. Tinzwe zviziso zviri pakati pedu. Tina anonzi Aiden Nyanzi.